सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं जुलिन तेरोनपी आपका स्वागत करती हूँ नॉर्थ ईस्ट कर्बी लाइव द मिरर ऑफ सोसाइटी न्यूज़ चैनल में। आज हम हैं तेजपुर प्रस्तुति नगर के पेस्टोरल सेंटर में, जहाँ पे तेजपुर कार्बी छात्र संगठन मिलके कार्बी फ्रेशर्स मीट यानी कि नए छात्रों के स्वागत के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। तो आज हम यहाँ पे अंदर चल के देखेंगे कि क्या कैसे चल रहा है और यहाँ के उनके आमंत्रित अतिथियों से भी आज हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। साथ ही यहाँ पे तेजपुर कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ साथ कई सारे कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन शामिल हैं, जैसे कि गुवाहाटी, जोरहाट, होजाई, नौगांव, डिब्रूगढ़ और कई सारे। साथ ही यहाँ के लोकल यूनियन यानी कि बोरो स्टूडेंट यूनियन, मिसिंग स्टूडेंट यूनियन, आदिवासी स्टूडेंट यूनियन और कई सारे तेजपुर में उपस्थित स्टूडेंट यूनियन भी आज हमारे साथ शामिल होंगे। और साथ ही आज यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स यानी कि पारंपरिक नृत्य, ट्रेडिशनल डांस, फ्लॉक सॉन्ग और कई सारे डांसेस, सिंगिंग, परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे। तो आज हम अंदर चल के देखते हैं कि कहाँ अंदर का माहौल कैसा है और क्या चल रहा है। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ही धूमधाम से अंदर का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और कई सारे लोग आज उपस्थित हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सभी छात्र अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद हम यहाँ के चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर, स्पेशल गेस्ट से बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ के छात्रों से भी आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको तेजपुर में आके कैसा लगा, यहाँ पे पढ़ के कैसा लगा। तो हम कोशिश जारी है कि थोड़ी देर बाद आपको उनसे मिलाएं। तो चलिए अभी बात करते हैं यहाँ के तेजपुर कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन के कल्चरल सेक्रेटरी से और उनसे जानते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या क्या है और क्या नहीं है। तो हियर शी इज़ द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ तेजपुर कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन। नमस्ते कार्बी आंगलोंग। आज हम लोग का यहाँ में कार्बी 16 कार्बी फ्रेशर्स है, इसलिए यहाँ में मैं एज ए कल्चर सेक्रेटरी के मतलब पोस्ट में हूँ। और सॉरी, माय नेम इज़ रूपताली फांगचुपी और मैं यहाँ में बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी पढ़ रही हूँ। आज हम लोग का प्रोग्राम में हम लोग ने पहले ट्रेडिशन का ब्रिडनोंगचिंगटी किया है और दूसरा अभी ये निम्सो किरुंग चल रही है और नेक्स्ट है हम लोग का बैम्बू डांस, वो हम लोग का कार्बी में लेंगपोम सोक्चोन बोलते हैं। और जिस म्यूज़िक में ऐसे यूनियन बॉडी डांस होगा और जूनियर लोग सीनियर लोग की तरफ से मतलब थोड़ा डांस होगा, बस इतना ही मतलब। और गाना होगा, कोई मतलब स्पीच देंगे या फिर पोइट्री देंगे, इन सब में मतलब जितना भी हो सके हम लोग ने किया है। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए हम लोग का प्रोग्राम। नमस्ते। Kardom, aprangsi Karbi Anglong arat kilang tumhansitame, nirimen Charlibon Teronpi, Ninon Charlibon ke BSc 5th semester chemistry department. Tangte nang li la bang so Tezpur long ke tuar ding igoluma. I nililada HS first year pen si Charlibon non 2019 pen non ningkan plipo ningkan follow hai. Tangte nang li dak ningkan pho ke do pulote thang ka sik sak lai ke pho pon pe ke di Tezpur long Charlibon ke. Kecari ya hinat bangke kasik saktang tawe dake mane kecari na environment bangke me quick lasi तो चलो lang lipan
abang so Tezpur Karbi student freshers along golaghat ki ase penstamina che tong dunik do lasi alang litumen chingki che than pon senang alang litum dagbang men ko ananinga rong malaben ko son se alang tum experience ma to tang tenang limen ke Nilimen lagi thare longkiri singna. nang litume golaghat pen ke di nang litum bang ko anong wa ikni Nilitum bang pho golaghat kes ipen. lapen nang like ke bang cheng lang ma Tezpur Karbi freshers nang dun ik cheng lang ma Only nang dun check lang first time lah. nang dun ik cheng lang bolote lapen nang like thek long tek kang chingki long tek men ko aninga rong lo ni Nili ladak ke bang cheng pen stame ladak first time lang ke bang ta. Lapen nili ladak precious nang dun pen ning arong lo alang tum aprang si bang ke ladak Tezpur kes tum nili tum phana cha phapot nili tum alang tum apan stame akiro pilo. Lapen nili tum stame nang chitong dun oge thek thedelo bang phosi bang uncholo. Lapen nili tum dak chingki che than stame alang tum pen chingki che than mesen lapu ching chimelai lasi lan hen la. तो अलांग ली तुम्हारे साथ में चोरोपा जोर इकलो आज यहाँ पे तेजपुर कार्बी स्टूडेंट फ्रेशर्स में मिसिंग स्टूडेंट यूनियन उपस्थित हुए हैं तो अभी उनसे बात करके जानते हैं कि उनको यहाँ पे आके कैसा लगा आप आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दीजिए हमें नमस्कार मोर नाम श्री मनोज फटगिरी मैं दरंग कॉलेज मिसिंग स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट तो आप लोग कितने लोग आए हैं मतलब मिसिंग से 10 मेंबर्स तो आपको यहाँ पे आज देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे प्रोग्राम कैसा हुआ आप लोगों की बातचीत हुई तेजपुर कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन से तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आके कार्बी पेसेसर आमी बहुत ভাল লাগিছে और तार पिছত आमी कार्बी स्टूडेंट यूनियनक अशेष धन्यवाद ज्ञापन करब विचारिছোঁ थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आज यहाँ पे तेजपुर कार्बी स्टूडेंट फ्रेशर्स में बहुत सारे सम्मानीय अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं तो उनमें से कुछ से हम अभी बात करेंगे इनमें से सबसे पहले मिस रिम्पिन तिमुंगपी जूनियर असिस्टेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट डोंका और उसके बाद मिस्टर अर्जुनसन तेरांग अकाउंटेंट LTNSS NGO एंड मिस रेंगमीर कथारपी जूनियर असिस्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी डिफू वो लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं तो चलिए उनसे बात करते हैं अभी सर आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमें दे दीजिए जी मेरा नाम अर्जुनसन तेरांग है मैं दिमापुर LTNSS में अकाउंटेंट हूँ NGO का और So my name is Rimpin Timungpi and I am from Dongkamukam itself and I work in Dongkamukam itself only at PWD office. Nilimen ke Rengmir Katharpi and I'm working at cooperative department at Difu. So that's it. तो तांग ते नंग लिटुम पमोहेत पेन जोंग दांग नचे तोंग दुन इग्लो लबन थेक दुन लोंग इग्लो प्रोग्राम को सोंसी दाम इग्बो मा जाय मे को सोंसी दाम इग्बो मा और सोमार तुम दके वेंग लोन लो चार्ली के वेंग सोमार दुम में दामी नंग लिटुम चिंकी जे थान लोंग ले डेडलाइन थाम मिने ता थेक दुन लोंग इग्लो लस नंग लिटुम पिने थान ते कांग बिदि सुरी पिते कांग इंगतुम पिने थ्रू आस पिने मैसेज पिदुन इंगतुम सोंदो इग्मा लालो aprangsi nilila Tezpur Karbi lo charli asong tumphan nilihin pen churu part pilo nili tumphan ladak lasupini freshers meet come in freshers come annual meet lo na nili tumphan na chu phapon apo prangsi churu part piglo apa nili ki pupang kang tung ke lapuan welo nili tum ta prang ladak pansi charli thek pon lo re pon lo lasi dak Tezpur long opportunity mi o ajan mi o lasi nang li tum la so war sai bang chen dun pami no lapuan welo nili bang ke pudai mang ke हे पुनांग ली बांग ली तमे पमबेना थेक दुन लोंग इग्लो लस नंग ली तमे पिने मैसेज असो तमे निली तुमा थ्रू पिते कांग इंगतुम Aprangsi lapulo dak Tezpur Karbi lo charli asong lumhan choro par piglo puthot nang ki invite to apot lasi choro ik par piglo alang li tumhan ako nili ladak ache bang thulong ki ning sam pigan lo la pen choro par piglo na invite to pot nili ki putikang ji bangke la lo mane pamu lapu Arjunson ki puason thak thak sini tapu po aprang nili tum tha dak se ke charli lo darang college ong pen ke charli tang ke pass pon tang atum lo la lo pamu lapu Arjunson ki puason se ke charli ahin bangke mesen la pen environment ta ke charli ahin bangke me o la si students atum pusita me non akimi obe kimi ke bang la pen non akimi ke bang Karbi ari soi jang atum phan pusita me la lo nili hin pen ke unan ke eprang la ke charli phan le paprang ji phan si chuning ri dun lo an chon lo nili hin pen के नंग ली पेन तमे ने सोन बा Like ni
ni pudami puke like pini dak TKSA pen nang invite pot choro par piglo like ning sam piglo because dak pen pass out that pen 2019 not pass out lo pusar mem dum pen tai sivet lo but pass out that pen ako non kache bang tu and non environment che thenlong lo je dak kani unity do dak long Karbi tum so la so pot che thenlong lo and not only in Karbi belek tum pen ta unity do mat ke thek long ben ning ching sam pig an lo and puji je belek tum se tame dak pen wango dak long nang Charlie no because dak long study environment han ke me pick la pus mem se tame pulo and la that ali Charlie long se ta chota kali belek activities the long lo jat lo plo te la dak long ta participate no because study long chota li belek long pen se tame chapa undun bom lo te la ans bine me tu po thank you so much ang telang li tumhan choro par pajir iklon li tumhan aporna chipi pon theka pot तो आज यहाँ पे तेजपुर कार्बी स्टूडेंट फ्रेशर्स में कई सारे स्टूडेंट्स यूनियन मौजूद हुए हैं तो उनमें से ही एक बोरो स्टूडेंट यूनियन तेजपुर यूनियन भी हमारे साथ शामिल है तो अभी उनसे बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट कार्बी लाइफ के तरफ से नमस्कार तो अभी लेट्स टॉक टू देम सबसे पहले प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दीजिए हमें नमस्कार माय नेम इज रन नजारी आई एम फ्रॉम डेकियाजुली तेजपुर मैं इतना ऑल बड़ो स्टूडेंट यूनियन और तेजपुर यूनिट और प्रेसिडेंट तो अभी आप लोगों को यहाँ पे आके आप लोग पहले से आए हैं देखा आप लोगों ने प्रोग्राम पूरा देखा आप लोगों ने बात किया है लोगों से तो आपको यहाँ पे आके आज कैसा लगा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस ইয়াত আহি সঁচাকৈ बहुत ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে बहुत तो आज आप यहाँ पे आए हैं तो आप और कुछ बोलना चाहेंगे अभी হয় সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ এইটো যি পৰিৱেশ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ সকলো বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি আগৰ পৰাই আমাৰ বণ্ডিং কাৰ্বি ইউনিট আৰু বড়ো ইউনিটটো বণ্ডিংটো ভাল আছিলে আৰু ভৱিষ্যততো এইটো ভাল হৈ যাব বুলি আশা কৰিছোঁ এইটোৱে বহুত ভাল লাগিছে थैंक यू फॉर योर टाइम आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया Pini labang so Karbi Freshers Smith ke patir pipon Tezpur Karbi Student Association President lapen Secretary mai phu lapen Konchun Bank tami ni di tumnon do iglo la selang li tumene chingki chethan bonlo ne tangte la puhen lo a President mati mai phu Tezpur Karbi Student Association la selang li pene chinon chingki chethan bonlo ne la si nang li ni tumhan nang thanik ji ma non dak Tezpur Karbi la Pini Karbi Freshers Smith ki bi apu tha ni tumhan lam the nang than ponik tha ahok lo aning kan wang son si Karbi Freshers pining ingdeng create rock an lo lasi labangso Karbi Freshers long na chitong don ahin pen ke wang ahin along ri pen ke wang akorte injir mate texer korte injir tum pusitame labangso Karbi Freshers long na chitong don iglo lasi alangli tum phan pusitame choro par piglo lasi alangli tum pan pusitame nilitum than cepacini ajai mek sitame dopon iglo lasi alang litum pen pusitame than cepacini iglo nilitum lasi ningarong piglo la panso se Karbi so paching room nang la panso se tikia se pangtang nang kardom kya lang ni phanse tame non le tum puthot dak Konchun Bank mate General Secretary bane chingki che thamon thulo ne tante sar ni lina kar juji puke non na dak nang le tum Tezpur TKSA ke form ke claim ke dam apu thang ni dum han lam nang than pon igjima to aprangsi nili dak Tezpur KSA General Secretary a hian pen nangli tom North East Karbi life abitung atom phansitame choro paji reglo nangli tom ladak pini nili tom research meet amai kibi along nangli tom na chetong don thek a job pot la pen ke North East life kelang arad do an atom phansitame nili hin pen kardom nang paji reglo kardom nili tom ladak Tezpur along ke claim ke dam bolo tangte nili tom aprang si ke dak college along kapre ke college along form fill up apornang lelete nilitum son lo form fill up notice itame nilitum pig bom lapen ke dothulang admission na hositame nilitum cherapik don bom lapen de admission date anchot dakalila dothulang lapen ge ladak so that un edit hositame nilitum un an ke bor idun lo cherap don je phan lapen ge kaprek aha warpen dak TMCS long sitame ke so ke chelang phan wang nilitum jong sia birta long do long ik don polotang te nilitum mane unan ke cherap ik don blood donation lahaya hian sitame arjulong le det abang ke nilitum sitame chini ke delo lapen ke lada nilitum son lo Tezpur KSA ke forming nang ko ke lagi prang nilitum founder alang lia ke hai manik phangcho lapen ke sar kamrong phar alang litum ke form kang pen non anta nilitum
pangtang ikring lang pusin ilitum ning cethelo lapen ke la forming nang ko ke ha prang men sitame ilitum ke ang karbiang long polodang de ilitum ke non la dak tesporan ke ang tanan si ke bang lasi ilitum dak ke do ke ilitum e hemi rit pen heloigwing lasi lada ke do karbiatum ke do o kali lasi po bang do o kali sitame ilitum po ke pachinia jai mek kesung ke boy ke cerap jia pansin ilitum la so sai bang ke deng pon iglo la pen ke prang prang atum sitame la son si klemik bom lo chorolo tangde choropa ji reglo halang litum han litum anon aporna chipi Puthot Northeast Karbi Life kelangara fan kardom nang paji reglo non litum karjap lake Tezpur arong sopi Pragati Nagar Purwa Tezpur Pastoral Center along sitolo pini piposini litum dak bang nang kok baplo tangte dak adjustment bang ke Tezpur Karbi lo Charlie asong mate TKS atum chapatir piponsi dak adjustment prejam ahawar prejam along ri along adjustment loka Charlie amen pen ke bang ariso e jangatum aphan dak ke ding mate social freshman mate ningkan esek pen la adjustment riso e jangtum aphan ke ding na pen alang litum chingki chethana jai mek along sidolo la pela bangso jai mek la ke pamohetani leng thani glo Tezpur Karbi Students Association atum si ka chapatir pipon la bangso asaya jai mek along aloi sarpa aman pen bibison rong pia ke hai phansi ka chupa parupon alang like anut kaprek kalilo principal in charge long mirjeng college along principal eklo alang like arta jum hek lang pen inut hek reset abang pula si alang li pen labang so freshman social long nagi tong non pen ko an ning arong ma la pen jasmet loka Charlie ari so jang tuma phan ko pia bidi sore se pingtung ma ang ton alam te kachini ponje paneli tom bori pon po aprang si nang le tum kado e phanta Northeast Karbi Life pen kardom nang paje reglo nang le phan ke chengsi karju kang tunga bang lalo dak ilitum chini lo Sonitpur along rialong pelotang te Karbia khe tum kacharli hin ben punon dak jumpik mohong banga khe anglu malong seili tum do la pusona por husitame dak Tezpur Karbi Students Association atum kachepatir pi pen ingtang kring pen la dak Karbi lo kacharli ari so e jang tuma phan kang thum karne asaya jai mek kedeng ponalong nangli phan adjustment alohi sarpo aman pen nangli phan nang ke chopapon la sin nangli ko an ningarong lo ke chengsi nangling chithani jima ke chengsi ni li Tezpur Karbi lo Charlie asong fansi jasemet pet churu parpik lo athinili phan pini labangso aluhi sarpo aman penili phan nang chupa ponapot lapen isi ningarong bang lahan lo nilitum nili mata daga prang dak Tezpur long segi Charlie lo lapen aprang pen non pini ladak kiwang mi tuma phan hala rada thengno kachipachini hala bangso ajai megalong sitame penangan alang litum atelenda met hek pon long lo lapen ansu se Tezpur ke asi tapa prang ponji pusini li thek pon long la pen ningarong parpik lo la ansu se Tezpur ke asi tamenon an ki pa prang thuo bangke la pen isi bangke la han lo nili pini la bangso amai long se tame hola kachopha aluhi kachopha pon hala bangso alis long tame thek pon long penang an ladak Tezpur along ke Charlie pen tum arling theke manason sini li thek pon long lo ladak boreng awar sai long et puge kali sami kelong ong dung tung ke kelong song sini li thek pon long la si ningarong parpik la pen nilihin pen ladak pining Tezpur long ke Charlie aphan ke bang atum phani li hin bengsi ke than pachini pon kang tung ke lahan lo ladak ke ilitum emithanga long riadim kali der potsi ladak bangadim si ke do potsi ki ong dung e mohong tum ke do dim pot penaksi ladak bang ke do thak dun paminon la pen ladak ilitum epai potum amang ke heman setame lapuan angtan anang toy dun pen lo thek serji mini pusa amang ke heman lopot hal bang so amang ke man abang ke nang litum ke bang mitum setame ladak ansu se ge Charlie pon pami pen mo ilitum emithang district along itum se dam pen setame ilitum mesen ilitum ang thek dak chi paklang pon pen emithang long ri phan peklar pon pu pusini lihin setame chuning ri lo pen ning thelo chorula khan hele phan puthot lam thi sikar ju thukang tung nalo Tezpur Karbi Students Association atum ladak jasemet dak Tezpur arong sopialong kacharli o somara tuma phan dak kisung ke boy hot kacherap thek ja phan puralang letum dak mahang patek pen sing tangkring pen dak nang klem bom wang bom lo lasi Tezpur Karbi Students Association atuma phan nang lihin pen kupine bidi sore ke ping kang tung la pasom dekma bidi sore bang ke halani tum do bom hut sitame lapu kisung ke boy husame cherapon bom lapen non puda cherabom busini li birtalong athe nilitum kachinia teng bolote ladak Tezpur KSA amhang ke bathek sitame kupini aprang ladak ilitum Karbiang long pen baitum Karbi tum dak Charlie phan wang lo sitame hola so hut ili imithang Karbi phan bang lapuson ekelang rop lapuson da dukok pasipu amat si non phi wang lo la hai birta long pen amat si churung tung ladak founder Tezpur KSA founder tum phan alang litum hala bangso
akisung dokok pu pen ke matha pen silap suk ki kecerap citu nanya ke nangsot pu pen matha pen si alang litum labang so Tezpur ke si amhang bathek lo la pen nili sita mi dak wang lo pu pen ke cerap citu bang nili thek pon long koman ne su ne det komat ne lapu admission hut kisung boy dokok pu sita mi ladak help de ka hisap pen sita mi Tezpur ke si aprang ban da cerap bom la pen non da cerap bom la pen ki wang jilang ani sita mi anso se cerap pon pu si nili hin pen sita mi ning thero la pen chuning rilo chorolo khai nili apor pana hok hepin pen Tezpur Karbi Students Association along abidi sarpo mate chief advisor do nelilong na sialang liphan aja semet Tezpur Karbi Students Association atum ke claim ke nama pathak nili chingki chethan ponje phan bori ponpo akhe aprang sinali phan kardam nak pachereklo nangli phan karju kang tung lalo ja semet nangli TKS atum ke claim ke nama pathak rar phan nangli tham pachenek jima aprang si nangli tum Halloween pen pini ingdeng great rock la non Tezpur long ke bang mi ari soi jang dom han kideng mate karchu mai lo to ma pona chibi ben dak anang ke Halloween same nai chitong don pot nili hin pen sitame ba Tezpur ke se hin same korbang thu pajer lo la puan lo Tezpur ke se abang ke nili bangke 2008 up si Tezpur ke se am hang thek cheng nili bangke 2011 pen si dolo hede 2011 lo 2011 pen nili Dorang College HS first year second year tame dak se charli lo la pen wotani major and pen degree BSc tame nili nikan si dak charli la la pen det nili medical entrance pidun pen long pen aku nili Tezpur do thot amasi nikan crazy ke chok det lo angkela hola 2011 ki cheng si pen bangani lige freshers so hala su khura bangke nili ge nili tumhan freshers nili tumhan ai en hut bangke bangner kevel nili ning do so ke de angke nili pamu heta thanang la so lam hede kese tum kache paduk pen athi ning je ta hai ke suman dum hede je kese tame angtan kese tame isiwer lo no kese tame pichoi podota alewi poloson hede penangan atum nanganingi tum dolo stamin nili methang masi theklong vek lo penangan cepat duk tumdo engke nili methang amasi thektidet pustame general secretary ar pulok se nili kan thom cholo 2009 10 11 la that pen ke advisor cholo advisor pen chief advisor ar pu bange non nili nonanta me khibom lang dobom lang lalo la pen Tezpur ke se ki dokok ba ki donang kok bang thun nili gedeng nang kok athi bange la pu han lo nili bang ko son dong matha ne samin nili jungjung ke matha bang ke di nili bang ke kopai ya mane athi angtan do koklu polo tangte non bisar lam nangli non het tame nangli alhui sar porong pisar phandar jolo so det un ide de Halloween pen ke bang ke non Karbi long sami is Karbi long tanang li ha ka jironga tang ho ha chuk chuk yola borpung tarapung dha west Karbi long le pudam ta khanduli hamren tang ho Halloween pen dak nai charli bala po sai ta me Biswanath Saili Dhemaji Lakhimpur pen dak bang tum do Sonapur pen dang lok ke bang tuma do non bisar lam admission hut bang po kai Tezpur bang we tumke admission kona si kori nai ma ke chini nei ma ti di rasut ke engke non Tezpur ke si tumsi members tumsi thangali chuen e pin pen alien ide laga hoka cherap dun chitudun pengela tai sia kerap lo ma pasini li matha la pen sudet uni det hut bangke la apor ar sumar to mangi PG ke baji pho ba baji trok pen lo tangte barlong le lo mate di engke sudet uni det pengela kes e amen pen si ba kes e members tumsi nang li la hem pen bangke inform po he je amuka sudet ayat bo sudet pasame hem asordum ke nang li Halloween tumke ghontai si hini peng nang li gon e mate la sud ke nang li kes e tumsi jang cherap dun po la pen dak bangke civil hospital dokanak lata civil hospital panang li da chini da helo hede engke dak pen uni lo patangte karifari bangke Tezpur medical college nili internship claim bom hutani li mithang mata penangan cerap dun long lo non bang nili golaghat se claim bom golaghat pen stame advisor apu dokok pen tame ladak bang sabsi chini dosi sar tom benta hodak pon not to na palang on nang ayat sitame dode biri sore bang bang non anda pidon bo lalo choropik lo athema Tezpur Karbi Students Association atum ke dokok pen ladak prek jam mahawar along ripen texer lokacharli amen pen ke bang ari soi jang tumuhut alang litum kiduk kisung hot punon admission hot punon form fill up hot punon kaprek kisung hot pusitame TKS ke dokok join si penang an theta na kerap kelong dolo la ke maduta chini lo se ke bang jelang por hut sitame TKS atum anso se ke claim ke dam meje pan sitame nilitum Nordic Karbi live ahin pan sitame hirjumi pajer lo lapen ilitum misi ke pa jutsi lam the si ilitum ning jenang kokji ilitum ahok lo mohong atum along ilitum
Karbi arisoi jang tum kacharli atum si non bang ke ladak pen nang an ke ong dung atum dokok la pen dak lo charli asong dokok ka joni pen ing tang kring pen risoi jang tum phanta cherai kom long lo kacharli ta pa phrang dun dong lo kidu kisung sita me cherap long lo ta silan si pinia bang kenang li tum phan dak Tezpur Karbi lo charli asong atum ke klam ke nama puthak na paklang pon thekchot po ke bang jilanga por hot anso se na ka paklang pon bom ya phan bori pon po sita me pinia bang lan pe sing ton pon kok po kadewe phanta kurwang thu dome thak me